Ngizothanda ukuthi ngubingelele khona la kuZimi Live. Sengiphinde ngabuya ke funeze My Brother's Keeper. Before ngihlale kodabeni ngicela ke mbukeli ungakhohlwa ukuthi ke ulike and usubscribe. Namhlanje nguphathele kaMathiza My Brother's Keeper, izinto nje okumele kuzilindele lapha My Brother's Keeper kuloke leli week esikulona. So la ngizoqala ngendaba ke sematheni, indaba ke ethinta unqubeko. Laba veza ukuthi ke unqubeko uzozama ukuthi ke buyele ofisini lakhe le komshengu, kodwa kumshengu uzomphoxa, uzomtshela khona ukuthi ke akamukelekile. Okunye ke futhi abakuvezile laba baveza ukuthi ke uDonga benofakazile bazodefenda kunqubeko, and babeke sebeveza futhi ukuthi ke ufakazile uzotshela kunqubeko ukuthi ke usehlukene nomenzi. Ngidlule ngilapha kwindaba ke ethinta uMakanqubeko, laba veza ukuthi ke uMakanqubeko uzohamba ke lapha kumshengu and uzobeke efuna iqiniso ngendaba ke ethinta yena unqubeko, and babeke sebeveza futhi ukuthi ke yena kuDoreen Majola uzoxabana ke futhi naye ke lapha uMamchunu, uzozeke emtshela ukuthi ke uMamchunu kumele ke ziblame yena ngokufa kwezingane zakhe. Ngidlule ngelapha kuDonga noKhathazile, laba veza ukuthi ke uDonga uzofuna ukuthi ke uKhathazile ephinde ke futhi emzalele ezinye izingane, kodwa kuKhathazile uzobe engayizwa ke kahle leyo, and ke uDonga uzomthembisa kuKhathazile ukuthi ke uzophuma ngaphandle eyothola kumuntu ozomzalela izingane. Ngidlule ngilapha kuNdumiso, laba veza ukuthi ke uNdumiso uzothola ke iqhinga elizomsiza ukuthi ke thole uTsidi. Baphinde baveza ukuthi ke uNdumiso benaye kuTsidi bazoya ke kuyidate, and izinto izohamba kahle for yena uNdumiso, amaqhinga akhe azosebenza. Aphela lapha ke mbukeli kaMathiza ayo ke My Brother's Keeper, izo ke lezade ngikuphathele zona. Ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi ke ulike and ke usubscribe. Ake ngithi ke danke, ngiyazi bongela.